Menta perlu ngawara aspi ke kubur. Kajing job ke bakrawi ki spy India. Yokem yaki agent leno Pakistan. Tong ini sengam. Ki security force ki liyo ban kem yaki brio habat gam haka wedai bat kapal gam attack lengba ke jing twet. Ka ba klem chong thai keleng saudong ke Jammu bat Kashmir. Syakem arngut ki nongerap iki leno. Kadba kidang persyang ban sud lengba ke checkpoint haka pormen mit. Hagani ka operation layo kurup pistol, ubom grenade, bat khatsan teli ki kuli, bompat penungkam. Kabot gam polis ka ong baga jing toket kadang ya cekmat ban lap igiling, syakas kumba kileno. Kajing yo gam kawan hapreng bajur kajing amit, hadin kajing hart maleno kabajar kei hapalgam. Dangshan, lap ka Indian Army ya kajakari tengen kileno, hapreng ki operation hapun strik. Kajing kendra layas no ketilang da ka Indian Army, bat ki tim ka Jammu and Kashmir Police. Yo kurup ki supaya shibun ki tirekun, kentup santeli ki bom IED, bat ki tiar gitar wireless. Ki jan, supply bat ki wede ki tiar hakabede bakileno kumju, la yo kurup naga jakari tengen. Ki security agency ki ong ba, laban day baka jakari tengen, kadai baki penungkam ba yorong tu kileno dangshan. Lapan boni ki checkpoint hagi surok he, bat hagi high risk zone saudong ka Jammu and Kashmir. La debo iki quick reaction team, syaki jaka Torres bat syaki jaka kaput. Lapan juru ya kejingat parah hagi distrik kaput, kentup hapunch, rajuri bat haku parah. Ki pulit ki ong baki operation kenyai peteng, banyu penduk bendam ya kejakaleno badangsa. Khobli shibun, storyteller, lenang dawag, Daily Post.